bono mbabwate esukari kurwa City Company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni kurwa City Company ao amajani kurwa City Company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa City Company ya MRM aywali ayichi size ao nabego ni chirangi ao mkonya bali Black Sheet egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere bintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Ouru Complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomuchiwo songo bakere simgwe transact number chabo 0111 161 500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ngiana indena ukonde mwancho muligererio Getembe TV anonsiase bwako irere karibu sana chiaragire chinse komichabo no monogoba kiro to ko yaretera ali akorekanere ase kionga chinse komi chenkuru kwa Matilda Obaigwa nere nyaboke ven koro asensemo yebe manyererio nane kirongo chaka roboti rore orogo ichane akegima koro ase kinyorukia abo makombi me yabo morenda ase bunge ya Bonchari county ya Kisii ase bono abana abanyaruka be myakemeke bale kirasi gia PP2 bono banyarete gose bakagire gutachirwanse naboigo kanyara kongento semebere yabo yanyara gutoka ase kebekire chugunime ase chinsemo ange ne para nengana eyo yanyare koreta oborobotindi nabo ibuli babo koerera nigo bakubura buna obwene bwabana ababo bonyare gutoka nabo nigo bakorera buna banyare tukubarigia korendeti batoka rituko regoro mwana munyaroka ani bahati nabo igo umwana Stacy abo facility amagibabo tsenchira yobororo Juliet Wache. Alafu mtoto anaitwa Ann Bahati. Kona miaka 6. Alafu ilikuwa saa 11. Tulikuwa hapo kwa nyumba, walikuja na rafiki yake. Nikawapea chai wakakunywa. Wakatoka, wakaniambia mami tunaenda kucheza. Nikamwambia sawa. Wakatoka na mimi nilikuwa nimechoka sana, nikatulia kwa kiti nikapumzika. Wakati walitoka hawakurudi tena. Alafu ikafika saa 12:30 watoto hao wakubwa walikuwa wameshapika. Nikawaambia sasa enda mlete mtoto kutoka kwa aunti yao tukule. Mmoja akaenda akapata mtoto hayuko. Akaenda tena mahali fulani kwao huyu mtoto mwingine akapata tena hawako huko. Tena wakatoka wakaenda kwingine, tulitembea sana. Tukatembea kila mahali. Nami sasa ikafikia mahali nikawaambia kuna wamama 3 tulikuwa na wao. Wakaniambia twende kwa kambi huko tu report. Na wengine wakatembea kwenda kutafuta. Sasa kuna mahali hapa kando hapa. Kuna mahali fulani kuna shimo. Ndimo. Akina chitega siskrepunga koranga ndegasi. Kaya na mwana. Wakero mukakone simi ngomuburinga yiro. Ondiniste siyasumbinde. Umuburinga na pipi. Ngitsa twende kusina isiri ngandi na pipi twende. Onda yaya no mwana, ngitse kuyibuya. Ono ngarenge no mwana ako kuchinyumba. Ndira kula vera nere galeti. Ingo ikaga ikapara kanyora bantu baichire. Ngoburinga moichore nete. Chire sibi tsatatu. Onde biba onde biaya padi tayo stese tayo. Ngoburinga yo mwana tachi ande. Aminto.
Ona na mwana witwatagite kurigira kininga batebiyaya. None mukongira gutie ngora ya nero mwana ninsaigare gaga. None mukongira gutie mwana ona nigaga. Angenge bikuru bigatsaka. Angina munaro jo mwana nesaira tabakamuno. Akinkonya gaki. Otigana nayo onigo au ensemo ya bamenye kurose kenyaro ya tombe yugutukame ye wadi ya Manga ase county ya Nyamira ono besokire na kugikiria oburai kurose serikali ya county ase batebru na nigo babiri bakoebwa ase amangana ya magenderero na nigo baukana yega chingaki bakomosega Daniel Orina yoro mwana siasa na okabiru muklaji omukoro bwe county ya Nyamira unahachie kurigia ekiro kyobo MC ase batebire baganetio murayo kubanyora nabo igotari kubatana na ase chingaki kyobo koleri anene mono ase amagenderero Dani iria sabantu bali baraba ororo nanda bakanyeku nero yomo bano ni chyo bisigueta gwete keroko genda sara akorire chigasi keroko sororo obisi yaye njanya gusieku no nyendimu kogu asoiro ororo iga kugwate ndi buno yo mwabo okoro karyukora nanta bwati buchainga ngakibwe sogete ngenjo kikwarurekana gosenga sikio kokora nebi baruo kokora gusiri enjeri kwagenda bunole na bako wa accept boigo bono nchiko ngoteba iga akebaburi twara rure tondo mono go chisiko na intu nto wanza na intu eke na kerekyo turara kenyora go chanka se itugosabano kaki twachande kire mono baminto kirenga kinga intu twanya koena tobwato mora ingi intu bano tutagambe na monyuwete angona batuka Nyamira aria esauri ya magenderero tutaro jinga ngokore kare Manga ward yeye buna kurumaega tu atebetigwe amagendero gao jikoba Manga emesa iguru ntonya roji abantu abange ebanje tobokora Daniel tanji tibokora ekarare kuburi ubumane bwa Nyamira nga ebintu iga mbamanyite nga agokora ebintu byaye baganza kumukorera siasa mange yenta itokosoa insoko nyoro kubwate sigwa nimbwate gento gego suguma na bongo chenje ebintu biro chipara chiarose tukali tana korosigwa njira nenchirosi amacha itakwa mesa kwa meto na lenya machi mange ne bishima byonzi na biro bimbirosi burunge egento kenanyo rekere kenene ebintu byetu kwanya mbikira ne budget omonto gweba ko bibwati enere sinta to reri bageri getorto abikire nte budget na parliament ya Nyamira anaki bwati bakana rari yakoriki yakorekanire ekyo moerio mugambi orobisi yao tinini mutu yao tari kugambwa kuramwa yoko ndo mukwanire bubuya umuti mugaka nayo manyene bintebi inkwanya na njengireka ebe ne governor ebe ne president injenda to washo bantu bamwanga kanda nyori baga bantu bamanga wikankorera gasi ne governor atuko kore gasi na president irakoraki iratuko na riura nyore gentoreteka otherwise ori constitution ne bintu binde na ko irana sekiombe getenere to wochori ne chimbe me yense ya Kenya ekiombe kya IEBC niko wono munyakero go bwekiombe kyo nere Erastus Edong Ethekon anyare koro kya okobore gose anyare ko rabuna nigo bakometie igoro yechi campaign echo chigendete gwakwa ase bunge ya Olekalau ime ye county ya Nyandarua asobo chori obo bwariganire kegima korekana chitariki 15 nemo mutie nyoyo iga omwako iga ase chinseme echo nigo bono Ethekon atebire muna nigo siasa yogosera abamenye bechinseme echo yanyare ko betanse na sakobora muna abakenya na kubwa muna abamenye bechinseme echo banyare kwegwa obusibori bw'ubachora gusoko mwakera ekura umurai oli baganetie. Concerned about the dispute or the issues that are happening in Olkalau. When we clear the candidates, we ensure that they meet those standards for them to be cleared to contest the elections. Once we do that, we also administer the oath. They sign to conduct the elections themselves within the code of conduct, which is prescribed by the Constitution and the Elections Act. So they sign the code of conduct together with the political parties that are sponsoring those candidates. And therefore, it's our expectation that all those participating in the Olkalau by-elections must adhere to the constitutional requirements, particularly Article 81, which says that the elections must be free from harassment, intimidation, violence, bribery, and undue influence. We also expect these candidates to give
the citizens of Olkalau the opportunity to exercise their sovereignty. And by that I mean they must be given a chance to exercise their free will in deciding who to elect as their next member of parliament. Omo governor wi county ya Siaya Muske James Orengo oyore agati ya barai bete mweri ya Linda Mwananchi ni kubono hanya kutara na bwigosanga na babwatani na kubomono bakakakurwa asensemo ya Mijikenda asorugongo rwa Coast mugaso rero na chinga kicho ni kubono banyarosanga ebirengereryo na bwigo hekiro batebiruna ekirenga babwatase bono ni kubanyari gwisanakane serikali goika baligeti gwaka ikiama kya UDA kurwa ase oburai. Muhimu kwa Linda Mwananchi ya kwamba hizi matatizo ambao zinakumba watu wa pwani na Kenya kwa jumla, dawa yake ni kupeleka serikali ya UDA nyumbani. That's the bottom line. That is the bottom line. Na kutoka jana nimeshangaa, lakini nimeshangaa kwa furaha ya kwamba pwani is one term. Kila mahali nimeenda ni one term. Masuala ya ajira, tuko na bandari hapa jamani. Bandari ziko 3 sasa, Shimoni, KPA Mombasa, KPA Lamu. Lakini ukifika huko unaona Kiproto. Masuala gani haya jamani? Kwa hivyo tunasema Linda Mwananchi sio tu vuguvugu la kisiasa, ni ukombozi hapa kwetu pwani. Masuala ya ardhi. Yaani mimi hapa nilipo, babangu mzazi ana miaka 72 sasa anakufa bila title deed. Ni uchungu sana. Hawa wazee walio nyuma yangu hapa, wengine wana umri unakaribia miaka 90. Hajaona title deed na kaaje. Come rain, come sun. Sisi tutaungana pamoja na Bwana Orengo, Bwana Sifuna, Gachagua, Bwana Kalonzo Musyoka, wote kwa ujumla tuikomboe ino nchi. Ni lazima watu wa Mombasa, pwani na Kenya kwa jumla tupigane vita na makafiri wa UDA na wanafiki wa UDA. Alama zao ni 3. Wakisema uongo, wakahidi hawatimizi, na wakiaminiwa hufanya khiana. Wakaleta Ebola Kenya. Ebola ya kazi gani? Kwa malaria ntushinda. Vitanda pia hatuna cha malaria. Ebola yaletewa nini Kenya? William Ruto, please. Tukuuliza, kwa nini waleta Ebola? Mwanzo murigiria ayona yanda mwangi gendera ko yanyora gutera simitanda yito yekerero so gotonyora buna Getembe TV mutandao Facebook olio YouTube na boigo mutandao TikTok koro kwa Matilda obaigwa nyabo Kevin kurasense moyibe manyerero gendera gutwara uburigirio bya nyiranga cross studio ya kabere nere yunuke wakuwaterana na Kevin Ongeli gendera kwegena ikionga kya momugusi na inde twara marago bingia. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mu cyobusongo nkone bale ebintu buna bono mbabwate esukari kurwa City Company ao obusi bw'ingano amavuta y'icingeni kurwa City Company ao amajani kurwa City Company ya Keteba echumbi ya Kensold egati bintu binde binge bwigo nkone bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwa City Company ya MRM aywale ayechi size ao nabego ne chirangi ao nkone bale black sheets egati bintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aseri gurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyirangi na magacho Safaricom boigo no tukutuka sakro ku JM Towers angena Credit Bank ime yomucho bosongo bakere simigwetera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores
The people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ejemuna mwenyero chega ene machine yetengi ya sana ya manyo. Ngosangiwa na bantu bali babugate metando ya prostate kuko sumbwa se kakerege